Kei te tōtara wāhi rua ngā whakaaro o ngā kai pōti Māori ki te māngai o te tai tokerau kia hone harawira. I te tū te puehu i te paunga o te rātau i ngā mahi, i ngā kōrero whakaiti tāngata hoki a tērā o ngā māngai o te rōpūtoranga pū Māori. Nā, kei tō mātou mātanga tōranga pū kei a Tina Wycliffe te rō ngāke o ngā whakamārama. Tina. Ai, he kanohi ki te āhere o rangona tō hone harawira i roto i te rohe pōti o te tai tokerau. Nāna hoki te kōrero i te rātau, kei ro pāremata ia hei māngai mo te tai tokerau anake. Heoi, he rereke te kōrero mō hone i roto i ngā tatauranga mo ngā kaitōranga pū, ko eke panuku ki tō te tirohanga o ngā kaipōti Māori. Ana kāre i kō atu i kō mai i te minita Māori tonu a Peter Sharples. Tuarua mai ko Tariana Turia, ko tahi anake te kanohi Māori o Reipa kua eke ki te rārangi toa, ana ko Parekura Horomia tērā. Āhakoa ngā raru i pupū ake i te rātau ka noho tonu a hone harawira ki te tūranga tuatoru. Akāti kua tau te puehu i tutu ake i te rātau, engari tērā tonu te tohu kia hone harawira kia ata taiapa i tōnā rero. Engari ka taia e ia te pērā? Hei tā hone harawira ka pakanga ia mō ngai tāua tū te ao, tū te pō. Engari e rangi rua ana ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori. Ko te mea nui kia hau, kia kōrero a hau i oku whakaaro. I tuki a rawatia te whare o te Pāti Māori whai muri iho i ngā kupu kanga a hone harawira mo te Pākehā. We don't know how to manage hone. Ko atu i te ono te kau ōrau o ngā kaipōti Māori e mea ana, kua whakangoi koretia e harawira te mana tonu o te Pāti Māori. Toru te kau maurua ōrau e whakahe ana. Mā te iwi te whare Māori e hanga. Mena ko pakaru mā te iwi e whakapaingia. Mena ko hau tetahi i wakaraurua, kei reira hau hei hapa i taua kaupapa. I ui a te pātai, mena rānei me noho tonu a harawira ki roto i te Pāti Māori. He tino iho te rerekētanga i wainga i te hunga e whakai ana, me ngā kaipōti e mea ana kāo. Ko te taki o tērā, e aroha ana wetai ki oku whakaaro, e kore aroha atu wetai atu. Ore kau he raru ki tērā. Heoi anō he tauhau tēnei, kua huri te aroaro o harawira ki te ture taku tai moana. E whakai ana te nuinga o ngā kaipōti Māori kia ukuia te ture taku tai moana. Rua te kau ōrau noiho te hunga e mea ana me tūtonu. 2, 4, 6, 8! Mai rā no a harawira e mea ana ka pakanga ia, kia mate rā no taua ture. You can't push me around, I have my people behind me. I roto mātou i te rohe pōti o hone harawira i te rangi nei, e whai ake nei ētahi o rātou whakaaro mo tō rātou māngai. Represents us very well in terms of being able to speak about Māori issues for Māori, on behalf of Māori. I hope he does manage to stay out of trouble. It would be good for him, and it would be good for us up here. I don't think he's damaged the reputation of the Māori Party, because he's still in the Māori Party, so there's no damage done. Nō reira, Tina, ki o whakaaro, heha te karere nui a ngā kaipōti Māori kia hone harawira? Tūtahi he māro tonu ngā taunaki mō hone harawira ki roto o te tai tokerau. Engari tērā te whakatūpato ki aia kia hone harawira arā kia whai whakaaro mo te mana o te Pāti Māori nā te mea e haratana toa i te toa takitahi. He mānga ia e hara mo te raki anake engari mo te ao Māori whānui. E hara e nei tatauranga i te mea kino rawa, engari kei reira ngā whakatūpato ki aia. Tika tau. Hei a pōpō tā mātou Digipol whakamutunga, heha tēnā? Te haki Māori. Me ki pēnei he māramarawa te whakatau a ngā kaipōti Māori mo te haki. Scotty? Ko ia kei a koe Tina, tēnā rawa atu koe moe nā kōrero.